Lurus. Niki Om saking Swastiastu. DJ niki nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu Rahajang Niki Semang. saking Nggih. wilayah timur niki. Rajang Semeng Pak Putu Pak Wayang Putu Wayang niki. ditejekeule. Nggih, katut pada ingke. Inggih Pak Putu. Dirusan niki Pak Putu. Rajang Pak Putu sampun sida nyarengan. Semang Mbak Pipit. Rahajang Dalat Pak Tamtam. Nggih. Kangeng ane bawa-bawakan dening galai niki. Nggih, patut nika. Heeh. Nggih. Kincit pesan Pak Putu. Ya, nggih. Patang kawit. Om Swastiastu, Om Namastu, Nama Sidia. Godang Life is liu dijaga Waduh, Dewa. Dijagat teh dini dijagat sekala anak mula liu pesan ada tuh gegodan. sekali wau pun Dewi anu kena godan. Nggih. Dur Pak Putu. Patut pisan juara ngarim Dening mekatah wenten gegodan patut wiyakti tangarin pisan ring sajeroning indik-indik. ya marupa ngena pela Wiyakti gegodaden punika menahan pisan kewentenannya nih. sedat ngedote Mula pesan indek gegodanen punika tan mari mepancing antuk salwir sane ngawenang kedudut ngawenang dot. sane kawon kadon becek Mine kadennya tuh ane merupu yakti kaon jog kekantenang lung pesan. ane cora ngaku sadu Mine kadennya nih tuh ane ngelata tujuan corah-corah jog perjani ngedengang kadugan ngaku deweknya nih sadu. buen ada anak pradan Malih wenten radis punika anak dua ke anak peradnian. ngaku boleh paican widi Jog tegah uyakti pengakuannya nih ngaku suwoman paswecan ide sangyang widi bapone amone paicane neneng paicane ne akropak neng
tahu pengakun ide Dejak ngugu Saton dan bakat nade malu iju-iju lantas berguguan yakti ngugunin sekonen to ado cihnanya nih membukti saja ke unuke punika wih sajan gede pak tu kadena pas saja nih Cuk, pas. kadena ala karemet dalem pi cenik kene petne selim pede tengah jalan gitu waduh Kenapa nak anak gegodaan ni mainan besar ni sih. Nggih. Gegodaan anak lodog den, gegodaan napin pan putih. Ali misina kemudian ya lelor kade kayak gitu pi keduk Gegodaan itu nak jebuk bijo banget. oh misida Mas. beneran tajun ada bu. Ya mau putih dapurnya mau putih. Ini suksema niki Pak petne Putu wayang. kantungnya selukut lange Dimugi Nggih. terus semangat sehat. Ngesuk semua pak tu Suksema Pak Putu saneunten ring teje kula. teje kule nggih Pak Doyo Ibu Doyo mugi miar sayang Niki niki wonten malih semeton niki nggih. nggih Om malih Swastiastu. sikit bunga Swastiastu Swastiastu wali. siren ki darung mini ya Dadang ini. wih dadong tiangan ke dadong jekek biasa ya dadong jekek kaki bagus Dadong niki dadong. Di Dadong kan Pemaron. Oh Pemaron. Kan rayuane dengan anten. Lagian di mon. nggih dulu sana Dadong dong mini. dulu Nggih. Yang bikin makaken langsung. Granat yang menang nggih awinan ke sekadi titiang nakenang indike punika ring jerone Agen mama bisa dengar dong keneng bede dong panca periringan iki ada musik di sebelah dong nggih wonten lomba ngapura ring para pamiarsa nggih apa suarane dong kayak gini kacapnya apa dong ulangi nggih ulah Indek maman buka iduni. nah inde kawentanan mamane tuane wit saking itu nih ya subuh mepat pisanan tuk maman saja roning nyentuh nyari tayang
nyari tayang kewentenan sangsane wiakti melaksana inggih punika satya bakti mine kaden nyane ide kesatian ide Dewi Sita utawi kesatian anak istri sanelianan malih ring ide emang dene nenten raris punika inggih milu nulad apa huruf ken boleh jani punika raris maman sane patut paurukin tiang wit saking mangkin Janggen apa Areh Cina yang kejepkan inggih make janten nyane raris maman duaning titiang sanget tuner ing sajeroning indike punika maman mawinan yang melajah mau rukin ulad pidadab ide punika wih ne karuni kening made serai ne ulesne dong Niki nggih niki dua karuni ampun sareng nggih made seraya nah kangyang ampure dados megatre pelayan dados kangen aki gede dong megatan nggih kami sampun sane miar sayang ring dicekap pemagena dumagi manggien kerahayuan kerahajengan sareng pelayan sareng mapisit heler Pak Putu selamat nggih dong iya semua dong rahayu rahayu Pit jani pang topiknya malah mulai ke topik dengan impor undang wisata religi spiritual mata air sudah male nah niki apa paling nampak niki ring kota niki kenanya Banyu Asri nah makin jagi tiang tinglasang kede sejarahnya niki sejarahnya niki manut kadi pawara pengendikan dane jero mangku pura tirte sudah male sane puan tiang pulih mereka kan nah kenang sejarah historinya Pak napi semawinan kan nah niki kene nih Pak niki sejarah dumun daweg penyenangan agung ide Ageng Ngurah Panji Sakti di abad ke-17 niki niki ring bantaran sungai utawi tukad punika durung sudah male Banyu male dumun deker sampun wenten penduduk
ring dauh tukat. Gananyane ring dauh tukat. Kewanten setrane ring dangin tukat kena. Nah daweg punika penduduk irke ring subak lebong gitu. Nike wonten sambangan urusan kenten bangah rares malih tiste. Nah niki sering terjadi bentrokan kan dumun kocap. Nah bentrokan itu dan bede-bede sana dados korban. Nah korbannya niki doaning tani dayang ngubur ke dangi tukat jaga awagi dengan tungang di tengah tukade. Nike awinannya iya tukade punika tercemar akibatnya nike petani sane wenten ring hilir. Nah niki akeh sane mati sakit termasuk penduduk nike makeh sane memanfaatkan iya tukade punika keni penyakit. Nah nike doaning tercemar nike keadanin tukat banyu male artene banyu ye male letah. Nah tukaden tu ye ne letah. Itu hawanine keadanin banyu male. Subuh itu kesuwen karena sampun resah masyarakat wenten lah cihne ledakan yang luar biasa. Kepulugan cara yang cara makin bom orang cedor ngantos radius 500 meter mendengarkan ke. Nah masyarakat itu resah napi niki karena sumber ledakan punike. Nah kepanggihin ring sumber ledakan punike wenten go. Nah goane punike kocap. Nah tembus ring pura segara banyu male. Nah nike dikur harus muncul air muncaran mata air. Nah niki lah tur wenten pawisik. Pawisik saking keramu dike bahwa toyane punika anggen ngelukat tu ieu banyu mala toyan tukade. Nah dunine rares makte toyane punika ke hulu ring jembong irikut ruang sehingga niki kelukat dados banyu asri utawi sudah male yehne subuh bersih. Nah niki sejarah historisnya kocap ring napi arsene tirte sudah male puniki. Antuk punika mawinannya yen dipidana desa adat kan desa adat banyu male. Setelah muncul niki dados desa adat banyu asri. Enggak orang banyu male ya. Padahal ampun gendosen karena sampun wenten pengelukatan sudah male puniki megentos mendados banyu asri. Malenya sudah dilukat menjadi asri utawi bersih. Nah, ada banyu asri. Kenten sane ampura dane jero mangku tiang nyobyahang napi sane aturang irone. Mugi-mugi makin nedeng miar sayang. Kirang langkung atau di tiang aturang inggih ampura yang mugi. Ada. Malih nggih, malih makin sane pacang rai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih, sire puniki. Titiang saking Badung nike. Ibu sire saking Badung niki. Titiang Bu Badung, Uban saking Badung. Ibu Badung saking Badung nggih. Titiang mewaste Badung Uban saking Badung. Oh, Badung Uban saking Badung nggih. Nggih dong, jagi nyarengin. Inggih titiang jagi nyarengin nggih. Inggih. Sireng titiang niki. Inggih, titiang
tam-tam, beli tam-tam Oh, yang beli tam-tam nggih, sareng nggih. mbok Sampun Pipit, niki. Nggih durus dong. Pipiang jagi kawitin nggih antu Areng sinom cakapan nggih. api? Sinom. Nggih, durus. Sinom silir awe nggih. Nggih, durus dong. Om Swastiastu. Matur sang kalima sada. Keceritayang nih mangkin matur aris ide sang kalimu sade. Aring telepon manten pirengang dong. Inggih. Nggih, Inggih, manten inggih, delay niku. Inggih. Sareng sang kalima sadi. Keiringang taler oleh sang kalimu sadi. Wih, niki sang kalimu sade, kalimu sadi. Lanang istri niki. Ature dahat pranamya. Mungguing ngatur-atur idane raris dahating pelapan pisan. Pakulon adang guru suci. Nawegang pisan titiang ratu sang maraga nabe sane dahating utamu dahating suci palunggo ratu. Titiang mapinunas mangkin. Inggih ratu nawegang pisan titiang melet titiang sane mangkin jagi nunasang ratu. Mangda titiang tatas awara. Kenginan raris emang deside tiang natasa nguningin kewentenannya nih. Daging tutur Dharma Brata. Sane bobot jagi tunah sang titiang ratu indeks sukseman tatu darmu punike berate punike beberatan kepatutan sang larang berate punike sane tunah sang titiang. Tingkah ngamong sang darbini. Napi luwire punika ratu asapun napi harus patute medab-daban sang punika ngabeh rabi sedek ngobot punika. Dadang guru mangda ledang amami cahaya. Inggih ratu sang maraga nabe durus ratu pidarta yang indike punika mangda side titiang mau pidab-dab asapun api antuk titiang ngemban rabin titiang rekale punika mobot.
Inggih. Beli tam-tam kenten atur titiang nggih. Suksema radok sampun Suk sedenya. temu ping banget titiang niki medunungan ring jumah nu sedua. Mimi doh pisan. Apun api biar sedong. Oh, becek. Nggih. Nggih jernih saja. Nggih, jangan ring Nggih, bulan titiang depan. atur suk semu Nggih. majang ring Bu Adeng Ayu suk semu. seputan ring Nggih. Bu Ayu titiang nunas nomor telepone wau. Oh, Bu Oh, Ayu kenten, nggih. Suksema. Nggih dumugi Bu Ayu boleh munggah mangkin. Nggih, Aduh mugi-mugi. jernih saja. Catat Sana nih munggah. nomor teleponnya nih disimpan di Nggih. handphone nih. Nggih, sampun Ada. simpan titiang ring Nggih. handphone. Titiang ngatur sik semua mandhe akeh boleh munggah Nggih, semeton patut nggih nggih. niki Nggih, seluruh lurus. Bali niki. Patut, Kirim patut. munggah-munggah. Ibu Ayu Titiang lurus, dadong ade. badung uban Nggih. lusa dua. Nggih, Mangkin dadong lungtur badung mau uban, pamit. nggih. Suk semua Suk sarang semua. sami ring Nggih, ring suksema. studio. Nggih, suksema niki. nggih. Sadi. Dadong badeng uban saking nu sedua kenten nggih. Kamu sedua nggih. Nggih, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, yang ngarengin ibu bapak. Ah, ingat bui. Nih babo jelas aja nih yang omong alusang babo kerodog. Ditajun nggih. Nggih, Nggih. Pak Rodak sampun api gatre niki. Nggih, dureten sing hujan itu deh. Pak Rodak. Pak Rodak, Ya, pirengang ditelepon ke mantan nggih Mang dan enten. Mantan dile. nggih. Nggih. Terusang niki Pak Rodak. ini. Modewati sedekeng. Ih, cerita suwa gati lah saya. Udah, rekala punika Imadewati wiyakti dahating sedih jantos wiyakti ngun-ngun. Ngasaraga tani bagya. Nyeselang padewa kanyane wiyakti doaning tuar pesan kerasa yang bagya sane panggihin Imadewati. Macap-cap toyan panuni Antuk kaliwat sedihnya nih mecina ring toyan aksini ring yeh matane patrebes wiyakti sekadi banjir. ngode kekenge lacor dia. Uduh Dewa Ratu Agung, tuh kenapa ke? Dados kade asa pun iki pake waktu yang panggihin Ratu. Tolong beli marte jiwa. Dong beli bu bakat wan ngerasa yang titiang be. Dadi kutang dewek titiangi tulungin titiang beli marte jiwa. Mbok dane kari kandu. Nah tombok tiang kantun wiyakti awenten beli. Tan wenten iling raga. Mimih Dewa Ratu ngantek kemakin mbok titiang wiyakti kantu sing inget kening dewa beli tulungin ye mbok titiang beli merte jiwa pekekenang ye mbok nenek Pak Grodag. Sama Pak Grodak wonten Oh, iya salam deh. niki Pak Grodak saking Respati Tiga Wase. Ragane Japri titiang. Pak Sadyane Respati Tiga Wase.
Ini Parpati Raja. Nggih. Nah, niki saking Pak Putu selamat alar iki Pak Putu ampun sama wonten. nonton gitu nggak? Wonten Pak Putu dari selamat. studio nggih. Pak Putu, Rajeng Pak Putu. Nggih, Sukses nggih. Pak Grodak. Pak Grodak suksema. Nggih sukses Pak Grodak. Inggih Raja Masadekan. Ini dulu. Inggih niki semotor saking Tajun. Tajun saking Bandung ngapun Medan. Nggih. Punapi Ibu Eka. Ibu Eka. Sanering Batu Bulan. Satu bulan. Semotor ring Mataram ngalar niki nggih. Heeh, durus niki ngeranjing niki sira uning Dewa semoton. Bima ring Beli Bandung tam-tam dalar. di Mataram make semoton umat Nggih. diri nggih. Menawi wonten sanes side nyarengen durus durung nanen. Nggih. Side Om munggah. Swastiastu. Om Swastiastu, Mbak Pipit sareng Pak Wayan Tam-Tam. Sire dumun Nggih, siring Om titiang niki. Swastiastu, sire kiring Swastiastu titiang. muali. Ikan saking dhuwur niki Pak Gunung saking selat. Weh. Gunung. Nggih Pak Nggih, Pak Gunung, Gunung, Pak di Sutrane Gunung. saking selat kuwi. Yen anakmu ani Pit. Tapi Ada yang ngal kadi sapin gitu. mana lo? Nah itu ciri Normal tuh adanya beli tam-tam Oh normal. normal. Biar dah dong, marketing ada kira biar Lamun ada anak lu mini. sing sapi, lamun anak lu sapine ane inget mau itu marah sih normal tuh beli. Nggih, Pak Sutrane durus. Terus niki. Nggih, Pak Gunung. Selatane ngape awas. Awinane patut siksa utawi pelapan ring sajeroning ningkahang tuh padewekan. Nah, Ada cening rang yen dadi bani deh bapuning de pesan to anake buku dewa ngabu semu jendul drenggi jadik nyen. Nah, pati lesang awake tuare. taris tingkesang dewe kening indek kewah cenenge ajak bapo keto ning. Nistana bapa cening munut. Buat kanistan bapane dini nyen jani dewo nami wayakti indek nistane ning. Ada ama dan nunas Pemakasnya ni de sabeng sap idewenyan nunas ican ide sang yang bang. reng yang widi apa manggo hadir jayu Pemakas nunas pasewe can ide sang yang widi waseneng mang dene side ide mangihin ke paripurnan ngelimba kauripan ceninge. Ih, ini war piteket aling sir gadine. Inggih, Pak Gunung suksema. Nggih suksema Pak De Gunung kangen salami bede-bede mantan mangdo wen akeh Niki sampun. Pak Gunung sani Nggih. wonten ing selat sampun presiden niki nggih ngaran sabena cer SLJU sane kawadarang saking RRI Singaraja. RRI Singaraja. Kerile ante kalih kenten RRI Mataram miwah RRI Denpasar. Pasar. Inggih wonten niki malih semoten ring Mataram belum durung nane niki Durung ngeranjing, nanen nggih. nggih. Nggih, Om Ring- Swastiastu. Om Swastiastu. Halo Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wenten. Halo? Nggih. Swastiastu, Rahajang Semeng mau pipit. Nggih Rajang Semeng. Rajang Semeng. Siriring tiang niki dang. Yang saking kewasan niki sekewanten tiang nenten sidayang sembang tiang mirengake manten. Oh saking teguasa siri niki. Ibu Yang Yeni. Yeni niki Pak Jero. Oh ini ring teguasa japa ke.
Ring tiga wasa Tiga di wasa. Pangusari ni ke Pak Jero. Oh, ring Pangusari. Inge sama niki. Depan balai dusun Pangusari ni ke. Oh, nggak, aku di Pangus doang masih. Ring Pak Semadi Lucite, aku ada nih Lucite. Ya dua ni ke Pak Jero di kanan jalan kan. Oh, nggih. Seksama Nggih, niki suksemu Yang Bu yang mireng Yani. ake mantan kan. Nggih, sampun Sama, sedemba. nggih. Pak Jero kan. Nggih. sama tonton Pak Jero Riki. Jero Jangan. tam-tam niki. Nggih, sih deh. Enten munga malih. Liana niki semeton Om Swastiastu rahajeng siang. Halo, Om Swastiastu. Om Aduh, Swas- wanin malih niki mindamang semeton saking joh niki nggih. Nggih. Nggih, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu. Nggih. Siren ki. Ibu Sire. Om Swastiastu. Nggih, Om Ibu. Swastiastu. Swastiastu. Inggih, Nggih. pirengang di telepon ke manten nggih sampun nang Ya. radio manetan delay. Tuh delay nggih. Di telepon ke manten niki Ring telepon pirengang. manten pirengang Ibu, mangdetan dile. Radionya itu kecilin utawi matiin nggih. Akhirnya mati tutut kereta api. Awanin malih semeton minabang semeton saking Denpasar nih. Nggih. Utawi Wapani Ibu malih. Sire sane sering-sering rayang Ibu Janura kinten. Ibu Eka Bu Janur Oh, Dewaji Bima kinten saking Denpasar. saking Denpasar. Nggih, Apal sampun iki nggih beli sampun tam-tam. nam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Nggih, Swastiastu. Swastiastu Ibu. Sire saniring tiang niki Ibu. Nah, dile. Ibu Nah, ugang ring telepon manten pirengang Ibu. Yang saking klungkung. Ini Sira niki, makin Ibu. wenten muka saking klungkung. Ibu Sire. Are Di telepon mantan pirengang nggih, di telepon mantan sampun radio nang radio. sampun Adi niki. Ibu Adi nggih. Ampun nang ring radio pirengang ring telepon manten mengentan dile. Nggih. Nggih Ibu Adi. Nah, ring Nggih, Bu kelungkung. Adi, ya. Terus Jadi sampun nyarengin. kawin. Lurus sang Bu Adi. Nggih. Nggih, lurus. Dile. Om Swastiastu. Pamor wani ngatur titiang. Nggih. Make pengawit wiakti daging atur titiang. Ring hidayang Saraswati. Pamujuk majang ring ide Sangyang Saraswati atur luhuarang titiang. Pina kesa harining tatua. Wantah palung ratu sane make unteng sarin tatuane ya. Mangda hidang ledang asung. Kenginan palungguh ide mangde inggih ledang manyue canin. Mapai cekawa rohang. Pituinnya si deraris nadunang penguning ring sikian titiang. Lama kani tidak titiang mengatur.
mangden side raris kadi titiang puniki inggih side angin mupunin kuripan malih side raris titiang ngelimbakang kaweruh inggih suksema inggih ring Ibu Adi inggih sampun becik studio sareng sami inggih suksema katur mangga boleh suite munggah malih asik inggih yang lungsuma pamit suksema Ibu Adi ring kelukung Santi. Inggih suksema banget niki Ibu Adi ring kelungkung sering-sering ngarengin nggih ritat kala entar siaran berjaringan ketan nggih kelungkung gianyar Badung patet pisan Mang niki. Deside Titi yang melet niki sebotol Saya saking nak- Mataram mang denger anjing yen ketan nggih. benten saking Om Mataram Swastiastu. inggih side nyarengin Om Swastiastu inggih siri ring titiang tiang niki odah weni inggih Odah odah weni. weni Saking dijin saking niki apa odah niki weni. odah weni tiang saking Badung ring Sibang gede wih niki ring Sibang gede sapun api gatre dia di HP nih nggak alit aja ada suaranya nggih ingin Durus, ya ampura bang boleh kan nyarang Nggih, durus, Cang. bapak Sira nih ke Pak Jedong tiang wayan tam-tam Pak wayan gitu. tam-tam, kan Sampun daging daging jero-jero Genten ingin yang nyarang mangke nggih durus Asinom niki menuju bawah santan manut sarangnya nggih durus sanang ingin Om Swastiastu Danet tam-tanya rare sepunya Mimih Dewa Ratu Agung di subane ngeninin upayan dia adnya suwardi mawinan rare si tam-tam punya wiyak di sana mangkin dadiannya subuh punya tam-tam entu ngawinang rares ngacuh pamotun pamesun munyin nyani
ngarauhin indik nunas pengelukatan Sudemale rekale punama punika make sane inggih sane sering punika sane nunas bobotan utawi keturunan kena niki taler nuna tambo irike ring kajang kliwon kocap dewasane rades piodalan ring purike nape ring angar kasih perang bakat. Nah niki sane side atur ningayang titiang. Inggih beli tam-tam niki nalikane sampun lintang niki 4 menit kenten nggih. Untuk menika ngiring peputang sampun untuk para mesanti. Tiang sinep untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Nah,